I lome se niz stijene, prejazuju vodu taru, tu je glavu izgubio Drdalaj Barjaktaru. Jer Anđelić Dimitrije britku sablju iz poteza, sa njom skide Rusu glavu Barjaktara i viteza. I uze mu Alaj Barjak ko što pravi ljudi čine, jer se tako zarađuju prave ljudske veličine. Na Cetinje predade ga crnogorskom gospodaru, a on mu se zahvalio na ponosnom ratnom daru. Knjaz Nikola dariva ga zlatnim likom Obilića, to priznanje i pripada hrabroj kući Anđelića.